Sanibonani. Lejani. Hayi lami ngiyaphila. Okhulumayo nguArnold Mayibongenkala. Ngingaphansi kwenhlangano ibuthele enqama okuyiyo inhlangano ehlela umcimbi lo kusho ukuthi kuyo yonke iminyaka sivula umnyaka ngomcimbi. Kulunyaka sikhethe ukuthi lo mcimbi siubize sithi yindosakusa. Yiyo igama lalo umcimbi kuthiwa yindosakusa. Liyazi indosakusa? Liyazi? Indosakusa yinkanyezi ephuma eMadabukakusa. Angithi kunjalo. Lathi ke sibone kukuhle ukuthi siubize ngendosakusa. Indosakusa ibika ukuphuma kwelanga. Angithi kunjalo. Nathi ke lo mcimbi yo umcimbi wokuqala lonyaka umcimbi owandulela ukukhanya ngoba ilanga athi likukhanya. So lo mcimbi lo owandulela ukukhanya komnyaka, ubuhle komnyaka, sibusisa unyaka. Siyalibusisa abantu bakithi. Lo mcimbi siwenze ngesikhathi kulo Cyclone Dineo. Kodwa namhlanje uCyclone Dineo umile. Lokhu kubonisa amandla esiwe sikaMthwakazi. Siwenze ngesikhathi sizothoka kulebo xenophobia in kodwa ke asikeza umuntu wakithi othiwa uselimele yikho ukuba indosakusa phela lokho ukuthi siyakhanya ebumnyameni. Siwenze ngesikhathi kulobudlwangudlwangu kulabantu abahlukanisa isizwe sakithi kuthiwa inkosi abangesebenzi ukuthi bamakhosi. Kodwa umcimbi lo sithethina noba kunjalo lo mcimbi uzoba ukukhanya sizohlanganisa abantu bakithi laba abafuhlonza abantu bakithi asoze bayendawo. Lo mcimbi siyahlanganisa abantu bakithi ilanga abantu bakithi ngokwesiko lakithi la kwaMthwakazi liyakwazi ukuthi ilanga limeleni. Liyakwazi ilanga limele inkosi. Liyezwa yiko inkosi umzikazi phela ilanga elinjani. Ilanga elaphuma endleleni endlovu laphuma amani amakhweza abikelana ngithi so ngamagama nje nasi indosakusa. Indosakusa ikala ukuphuma kwakaphuma ilanga. So thina ngamagama abantu bakithi sithi thina sandulela ukuba khona kwenkosi. Sithi ukuthi sithi abantu bakithi sithi thina sandulela ukuba khona kwenkosi. Sesedlela inkosi njalo futhi kuvele kungumkhuba wethu thina amaDebele ukuvula unyaka. Lento le ayiqali ngathi ivele ilisiko lethu thina amaDebele. Kudala isizwe besivula unyaka ngomcimbi othiwa inqwala. Isizwe kudala besingavula unyaka singazayi sikhuleke. So lathi ke abantu bakithi ngoba inqwala asiyazi angithi sasingekho. So sibone ukuthi inqwala omesiyenze umcimbi nalo yiyo inqwala yethu yona le eyamanje. Bantu bakithi inqwala ibisenziwa kule nkosi angithi kodwa thina manje siyenza lo mcimbi ongela nkosi ngoba kuthiwa loba kunjani loba kulaqhunze kunjani kuyasa ngithi liyakwazi indaba kusa ma iqhunze lingekho liyakwazi kuyingoba kule ndosakusa. Ukusa akusoze kube khona mhla indosakusa yangabibikho. Yikho ke bantu bakithi thina inqama manje sesekhona ma umcimbi uvula unyaka usesekhona ma indosakusa sesekhona sithi thina kusazokusa kulisizwe lesi abantu bakithi ngizochiya khona ngiyabonga.